Kua kitea te kōtiro no taupō e rua wiki e ngaro ana, no te ata nei a te Awatea Lemon e rima ngā tau I kitea ai I tētahi hapori I te uru o Tāmaki Makaurau. Kei roto anō ia I ngā ringaringa atawhai o tōna whāia kēkē o tira o tōna kaitiaki a ture o ara o Margaret Sampson I Nainei. Aneira e tewi ngā tai pitopito o te wā I a Orini Tipenelich. Ko te noho anō ki te taha o tana I Rāmutu, kua kore he otinga o te hūro o Margaret Sampson. We actually seen her from afar in a glass room. But yeah, it was I had to hold my tears in and stuff like that. I kitea a te Awatea Lemon e ngā pirihimana I te ata nei ki tētahi whare I o kahukura Waitākere. Koe rā hoki te takiwā I noho ia e Margaret mai te wā I ngaro atu ai a te Awatea e rua wiki ki muri nei. You can see the difference from how she used to be, if you've seen how she used to be before she was taken. Ko Samuel Sampson, ara te pāpā o te Awatea Lemon, te tangata I mauherea e ngā pirihimana I tēnei ata. E tāria tonu ana te wā, ka tū ia ki mua I te aruaro o te kaiwhakawā I konei, ko tahi noi ho te whiu kei mua I aia I tēnei wā, ara ko te whati I te whakamanatanga haumaru. As much as he's my brother, he doesn't understand how much pain, frustration and stress he caused. So yeah, whatever happens, happens. I whakaruha a Margaret me tōna whānau I ngā ara katoa e taea ana te rapu I tana I Rāmutu. A ko tāna he mihi ki te hunga nā rātau aia I tautoko. There's so many people I want to thank. You just can't name every single one of them, but they all know. So yeah, just thanks. Hei tā Margaret, he pakeke te huarahi kai mua I ara aua ko tana I Rāmutu, he manako nōna kia hoki rāua ki te kāinga ki taupō, a ngā rā e rua kai mua. Orini Tipenelich, Te Karere.